Orukura company ya Vision Group Don Wanyama orutayayorwe omukikaro ky'Omukama wa Bunyoro kitara yarutanikira ha rediyo nsya ayi company erikuza kwiguraho izoba lya nyenkyakara mu butongore kandi yetwa Kabalega FM igana mukaga katonyezo mwenda erikushangwa ha ruguto butyabwa Kaiso omukyaro kya Kiganda omururembo rwa Hoima. Kalmiyanezi kukoka etandike saha 8 kanga saha 7. Manager wa rediyo Martin Kahwa yaanzo kumwanjurira abakozi na wanyuma ya murambuze myanya aho abakozi barikuza kubana bakora emirimo yabo erumu icyencyuro ry'amakuru icyencyuro ry'amaraka n'oburango n'ingashi production hamwe naho barikugambira JT studio. Bayegitaho mukuru w'abacencuzi b'amakuru bona omukampani ya Vision Group Barbara Kaija nuko bakekorera omushenga ogwabagurumwe empaya roheje ebitoche engano soda hamwe n'ebindi bakorekera mu kikaro cy'Omukama owa Bunyoro kitara. Tuzenga Vision Group nga tuzokweyanjula gye bali kubanga twatandise rediyo empya mu group yaffe gye tuyita Kabalega FM. Eno rediyo eri wano Hoima naye egenda kubanga eweereza abantu baffe bonna ab'e Bunyoro mu districts zonna. Bale tusobola kutandika bizinesi eyo wano nga tetuze kweyanjula eri kingdom y'e Bunyoro wano. Era kikyatulese era batwaniriza bulungi. Omushikirwa Andrew Kirungi byakutaga yasima company ya Vision Group abo kuhereza radio yabo izina ry'Omukama Kabalega emanzi omu Uganda na Africa yona. Bwasiima okweta kwibara kingura Omukama wetu Kabalega kumuteka mukitimisa bulungi byakoyire Bunyoro na Uganda hamwe n'Yona. Kandi Bwasiima nawe mirimo radio station eno etungirira abakozi kandi bali bana baite bakuruga hano Omukama wetu wa Bunyoro. Byakutaga yaraganisa ngunko Obukama nubiza kwejonisa rediyo okubutura ebyenzarwa hamwe n'entatse y'abantu omumaka. Obukama wehayo kukwataniza na Vision Group na Kabalega FM kurura nti nabo bagoborere kibakozere batban night Obukama goborere n'abantu babonyoro bagobora tuki amahure agahikire. Kingdom egambe egenda kolagana naffe okulaba nti tukosa rediyo yo kuyamba abantu baffe ab'e Bunyoro okubayigiriza ebintu bya culture n'ebintu bya development obulimi okusoma n'ebisigadde byonna. Radio ya Kabalega FM igana mukaga katonyezo mwenda n'omukora gw'amakuru ogwamushanju ahabwa company ya Vision Group otwarire mu TV West, Radio West, Bukede TV, New Vision hamwe n'endijo mikora y'amakuru. Radio neizo kutongozibwa nyenkyakare izoba lyo rwa katano kandi yitwa Kabalega FM igana mukaga katonyezo mwenda. Gasha kwa Ambrose ni wagaba katoto.